Reka tubasuze kandi tubifuze gukomeza kugubwa neza cyane bakunzi baragaraze Afrika, twizera ko muri hose mumeze neza cyane. Imana ikomeje kubatiza ubuzima, Imana ikomeje kubatiza amaboko, Imana ikomeje kubaha byinshi mwifuza kugeraho mu buzima bwanyu muri rusange, kandi ibyo ni nabyo tubifuriza nyine kuri Ragaraze ya Afrika. Tubabwira ngo mubone amafaranga, mubone imigisha myinshi, niyo tubifuriza. Ariko iyo tuvuze gutyo ntabwo tuba twirengagije ko haba hari umukunzi wacu ukurikira ibiganiro byacu ariko akaba atameze neza, akaba atari kugera ku ntego ze, akaba atari kubasha kugira ubuzima bwiza nkuko tuba tubufuriza. Ariko tukubwire ngo humura, komera, kuri no si niko bigenda. Uyu munsi biba bimeze nabi ariko ejo bikagenda neza, uyu munsi biba bimeze neza ariko ejo bikagenda nabi. Naryo ni isomo. Uyu munsi niba umeze neza si igihe cyo kumva kurenze cyangwa se kwiyumvamo kuri umuntu uhambaye, ahubwo ni igihe cyo gufasha ba bantu bari hasi biyumvamo ko nta kintu bafite, nta kintu bakeneye ubufasha bwawe. Ni igihe cyo kubafasha kugira ngo Imana nayo ibone kwitanga kwawe, hanyuma iguhaze imigisha muri rusange. So uyu munsi kuri Ragaraze ya Afrika ndaje ngo twiganirire ku ngingo ibaza ngo mbese nyuma yo kunganya igitego 1-1 ikipe ya Liverpool ndetse na Manchester City kuri stade Anfield Road, ninde muntu ufite amahirwe kurusha undi hagati y'aya makipe atatu, ikipe ya Manchester United, ya Manchester City, ikipe ya Liverpool n'ikipe ya Arsenal? Ibi bintu ndagira ngo tubyumve gutya. Ubu tuvugana urutonde rw'amakipe uko akurikirana muri shampiyona y'Abongereza. Ikipe ya Arsenal niyo iyoboye ayandi ifite amanota 64, ikipe ya Liverpool ikaza iyikurikirana ifite amanota 38, ariko ikipe ya Arsenal irusha ibitego izigamye ikipe ya Liverpool. Hanyuma Manchester City ikaza ibakurikiye, Guardiola akaza bakurikiye n'amanota 63. Umukino ujya kuba Liverpool niyo yari iyoboye, ifite amanota 63. Hanyuma Manchester City yikurikiye n'amanota 62. Hanyuma Arsenal ifite 61. Arsenal yo diruzi yayo yayishoje kare kora ko yatsinze ibitego 2-1. Ndibuka Kai Havertz ahari yari afitemo igitego. Hanyuma biza kurangira Arsenal ifashe umwanya wa mbere, ariko ufata by'agateganyo bitewe nuko hari ku mukino karundura ku munsi w'ejo wagombaga guhuza ikipe ya Manchester City ndetse n'ikipe ya Liverpool. Uwo mukino rero waje kurangira Manchester City n'ikipe ya Liverpool binganyije igitego 1-1. Ibi bisobanura ko ubwo Liverpool yahise igira amanota 68, ubwo yahise yanganya na Arsenal, kuko Arsenal yari yamaze gutsinda, yari ifite 31 imaze gutsinda ihita ibona 38, ariko ubwo Manchester City yari ifite 32 ihita igira 33. Ibi bintu rero ndashaka tubiganiro ndetse tunabisobanukirwe, twibaze ngo ninde muri ano makipe atatu ufite byibura amahirwe yo kuba yatwara iki gikombe kurusha iyindi. Reka dore kuri Arsenal kuko iri ku mwanya wa mbere, izigamye ibitego byinshi, bivuze ngo imikino yose ifite imbere yayo iramutse iyikinye neza ikayitsinda, yatwara igikombe cya shampiyona. Ikindi kintu cya kabiri, Arsenal iramutse ikomeje ritime iriho, umwuka irimo, ifite kuba yatsinda amakipe, ikipe yose yitwa ko iri kunyeragereza akarenge kayo ku gikombe cya shampiyona, ikipe ishobora kuba yagitwara.
ikintu nshaka kubabwira rero ni iki: ikipe ya Arsenal ifite ubushobozi bwo kuba ayo makipe yose yabasha kuyatsinda, ariko ifite n'ubushake, kuko Arteta arashaka igikombe bitewe n'uko umwaka ushize ntabwo yabashije gutwara igikombe. Murabizi ko Manchester City yamutwaye igikombe abantu babonaga byarangiye, cyangwa se babonaga ko Arsenal ishobora kuba yatwara igikombe. So reka twigire kuri Manchester City. Manchester City nayo iri ku mwanya wa gatatu. Ni ikipe iri mu bihe twavuga ngo byayo, tundi turavuga ngo ino myaka 3 ishize ni ya Manchester City. Niba ari Manchester City rero, birashoboka cyane koko ku Guardiola mu ruhara rwe yatoza ikipe ya Manchester City ikabasha guhigika aya makipe. Ariko bitewe n'ikintu ngiye kubabwira mu cyumve neza, imikino igomba gutsinda, Manchester City igomba gutsinda, harimo n'umukino wa Arsenal. Ni ukuvuga ngo ikipe ya Arsenal kugira ngo itware igikombe cya shampiyona ni uko yatsinda imikino yose ifite imbere, harimo n'umukino wa Man City. Ikindi kandi, kugira ngo Man City itware igikombe cya shampiyona nuko byibura habamo umukino umwe Liverpool inganya, ariko indi mikino yose ikayitsinda. Iyo Manchester City yo ikayitsinda, harimo n'umukino ifitanye na Arsenal. Ibi byose iyo ubyegeranyije bigaragaza ko Liverpool nayo ifite nibura amahirwe ko ariyo yatwara igikombe cya shampiyona. Muti kubera iki? Liverpool imikino yayo yose iyitsindiye, ariko aya makipe abiri Arsenal na Man City, kubera ko n'umundi z'ubwazo zizihurira zigahura hakabaho kunganya, nk'uko wenda kuri Liverpool byarangiye Manchester City na Liverpool binganyije, zigahura hakabaho kunganya, icyaza kuba byaza kurangira Liverpool ariyo itwaye igikombe cya shampiyona. Ni uguhatana gukomeye kutigeze kunabaho. Ntabwo ku munsi wa 28 wa shampiyona mu gihugu cy'Ubwongereza, ntabwo byari byarigeze bibaho ko amakipe atatu aba ari kumwe muri hagati y'iya mbere n'iya gatatu harimo ikinyuranyo cy'inota rimwe. Abiri ya mbere anganya, iya gatatu ifite irushwa inota rimwe n'iya mbere. Ibintu byari bitarabaho. Ni ihangana rikomeye, uwakora ikosa uwo ari we wese byanze bikunze ni uguha avantage uwundi. Kugira ngo ibintu byumve neza, mbere y'uko umunsi wa 28 ugera, Arsenal yari ku mwanya wa gatatu, kuko yari ku mwanya wa gatatu n'amanota 61. Ariko kuba ikipe ya Manchester City yaranganyije n'ikipe ya Liverpool, byonyine byahise bifata Arsenal bigira iya mbere, kubera ko yari yamaze gutsinda ibitego byayo 2-1. Ubwo rero agakosa kakorwa n'indi kipe iyo ari yo yose muri ano makipe abiri, haba Arsenal cyangwa se Manchester City cyangwa se yewe na Liverpool, na avantage ikomeye kuri buri kipe. Ikosa ryakorwa n'ikipe imwe navuga ngo ni inyungu ihinda ku yandi makipe. Uku guhangana rero, Rafiki wo mu Rwanda yavuze ngo ninde uzokijyana, n'uzokijyana ni ukubivunikira cyangwa se bizomugora, ni ukubikorera. Reka tutegereze turebe niba aya makipe guhangana kw'ano makipe kuzarangira ibi bintu bisobanutse.
reka tubashimire rero ko mwaduteze amatwi, twizera ko mukomeje kugubwa neza, twizera ko mwanyuzwe neza n'ikiganiro twabagejejeho. Mukore like, mutange comment, mukomatinge rwose, mukore share, mukore subscribe kuri La Grace Africa. Murabizi ko tubakunda kandi amakuru mashyashya nta handi ho kuyakura uretse kuri La Grace Africa. Mukomeze kugubwa neza cyane. Ciao.